Rero bakunzi ba Samuzost TV mbaje kubasuhuza nizera ko mumeze neza, bibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira mukomeze kubona amakuru ku gihe. Nyabugogo umugabo yasimbutse itaje ahita hasiga ubuzima. Mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara, akagari ka Kimisagara, umudugudu wa Kabeza, muri Nyabugogo ku isoko ry'inkunda amahoro, umugabo w'imyaka 44 witwa Muvunyi Francisco bakunze guhimba General Pandron yasimbutse muri etaje ya kane ahita hasiga ubuzima. Umuvugizi wa polisi w'umujyi wa Kigali, Chief Inspector of Police Wallace Gahonzire, yavuze ko amakuru y'urupfu rw'uyu mugabo bayamenyeshejwe n'abaturage bari bamaze kubona yiyahuye. Inzego z'umutekano zihita zihagera ndetse n'abaganga basanga yamaze gushira mu mwuka. Ati abaturage bahise batabaza inzego z'umutekano ndetse n'abaganga bahita bahagera, nabo bamusuzumye babemeza ko yamaze gushira mu mwuka. Ati abaturage bese batabaza inzego z'umutekano n'abaganga bahita bahagera, nibo bamusuzumye bemeza ko yamaze gushira mu mwuka. Umurambo utujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru. CP Gahonzire avuga ko ataramenyekana impamvu yaba yateye uyu mugabo kwiyahura, hakaba hagikorwa iperereza. Ati uretse kuba yari afite ubumuga bw'amaboko, bagenzi be babanaga nawe bavuga ko nta kindi kibazo yari afite, bazi haba hagishakishwa impamvu yaba yatumye yiyahura. CP Gahonzire agira abantu inama yo kwirinda kuvutsa ubuzima, ko igihe bafite ibibazo bakwiye kwegera abayobozi bakabafasha, ndetse yaba ari ikindi kibazo cy'uburwayi cyangwa ihungabana bakagana abajyanama mu mitekerereze ya muntu, kandi abo bajyanama mu mitekerereze ya muntu bakagufasha. Ati uwo ari we wese ntakwiye kwivutsa ubuzima, hari uburyo yafashwamo aramutse avuze ikibazo afite. Ikindi ni uko abantu baba bakwiye gutanga amakuru ku muntu bamenye ko afite ikibazo, agafashwa kubikemura hakiri kare. Rero iyo umuntu wiyahuye ko tumwifuriza iruhuko ridashira, kandi n'imiryango dukomeze kuyihanganisha. Rero akaba ari amakuru y'agaciro ku Samuzost TV, mbibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira mukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.